manipur ki yellow mi kanjana ba taksin gadabani afawa fal lakani thajai govindas konthoso ozama se gi lamda masigi yellow mi singak senena ba center na karigumba thabak kharadi soidena pangthorakani habagi thajaba chapchana lai haina home minister govindas phongdokre madugi sumatungda nrc update toro matungda census pangthok piu haina miya mataliba dimana sigi matangda MLA khara hauji Delhi da legi habagi wafam su phongdokli madude su matakta mahaksu hauji ngahak ki matungda kogi Delhi da chatkani habagi wafam su phongdokki balaire aduga ozama se ko lakchani bisi mahakna hairi base landamasi yellow mi singna ngak senana bagi iramdamasi kanana ba center na kari gumba thabakaradi soidena pangthorakani habagi thajaba chapchana lay haina phongdokli adubu ozam masida kogi prajamiya madi masi kadai fawo yam thajaba lege masi hairam me hairaga lakadri mamang da su kogi nongni mamang da su habitare kogi XCM na su Amit Shah unaba matamda kogi miyam gi apama matung ina kogi home minister Amit Shah na su thabak tawirakani haibigi thajaba chawnga lay haiba wafam su phongdokki bilairam news sa matang si ozai mota kamai thamini lerin sai matang si koina ai my experience ni ko thinajar ko wari khar lei yamushi manipur gi lebi ba dugumba leaders si ai mioi ba mana mi amada khona criticize to khunba ngang ma khoi to joroi ko adubu sport fil la ujrak bakhra du madai na sum tamjani budi wari ni ko kasai loina mak kasai kare haini lirin heta taw habna sade ko sidagi satpiri ba dugumba leader mayam jingsi Delhi yo kana da moina kai dauri hoi moina kai dauri mino de moina kai dauri ngada habadu madi ya bu sunjara ko mi personal life ni ko adubu satpiri ba MLA leader khuding makse satpiri ba MLA leader khuding maksi ai ora matungda agi leiba leaders na kamana treat tawge habadu di sidi khangjaru ba aina su dum aina ujaru khara su dum sin haitara ga di karani adum khara lai noning ko adum ujara sunu shorna jum ujara sunu ko ado satpiri ba MLA jingdu union home minister unaba ato moi party leaders me unaba na thambi do yam phai unabiu kona kan da wa haina am sangi adubu khoi haiding si ngasi center yodana Delhi yona khona kan da ngasi ka hani wa tanaduri je ngasi ground da chhatra mayam ko imai ben mayam mani praja mayam section khuding magi any community khuding mangna ngasi tawrai ba agitation changjel ai ba khongjang law khongai ba pen da kholaw lori mayang je sijigi oi ba karoni khongthang amani credit goes to praja miyam na yakta ba praja miyam na horpi ho chhatra miyam na horpi ho jigi oi na chak ta yakta ba gi moje maning leng mani bathun leng mani habajum di ko haning ebo natraga di lengoi liring ko lengoi aji lawram draba khongam draba jeref di na changhelam draba imai ben myam law chhatra myam ga yang hongtra ba ko lengoi adum khanari yengi tauri haisu haidro center gi luching basina karigum khradi tawbir pa yai haidro sigi pramana bijage ba ILP gi matang se ILP gi matang si koi ai shamaksu matamda all political party gi takana koi gi stakeholder mayam ga Delhi chala unajaba to yaujari ai yaujagi ado koi manipur gi stakeholder mayam ga political leader mayam ga ko union home minister unabagi magi schedule ji pung 8 ga minute 30 kan thammane ko ado bu asam guest house cyber kan koina changba union home minister le ma jaga haitare ko ado koina unaba chanba matamda kakhumbi kampi ko gapi losam pi and the Hanai former chief minister Yawire and also chief minister Yawire go pulap ka da khoi stakeholder mayam do pham chan boy chan da boy ngahel ni go phujala leme ka da ado ekhoi gi piba ma schedule do pung 8 min ka no piba schedule do asam gi ni hybrid kai no sagi magi tongan ba different satra organization do whatever part by part unari ngai da haidare ko matam madum logo no last gi ahingi no ngai da pung boro no ko unai ba ko ekhoi ji kamara treat to ge je manipur da gi lai ba ekhoi je manipur da gi lai ba ekhoi si manipur gi chief minister yauraba manipur stakeholder ma'am yauraba sumna kandana kef ILP gi matang da manipur mai chap to ra bhaidare ko ekta chhatra si yauraba chhatra ma'am je ekta sai hajagi bu ko ekta meman ta da nang sai kari haini aroi bida ko praja ma'am nang si aroi bida mai chapwa da gi manipur je sai ekta kang khong china ba gi film pura aroi bida to ra ni ko then manipur gi lei ba ma'am na Delhi da chali ba stakeholder ma'am CSO ma'am je adagi then MLAs mayam je chap chaba final decision broktra ga di ko halakpu yaroi ga ji masai era ji lakhong tur rabni ko adai da end of day ko akhoi gi laiba series tu assam da mai chakpana te assam da atop state sing da mai hobuna te
ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯃꯥꯏ ꯃꯥꯏ ꯈꯔ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥ ꯂꯩꯅꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯤꯗ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯇꯅ ꯀꯣ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯁꯤꯗꯅ ꯃꯦꯃꯥꯟ ꯇꯥꯟꯅꯗꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯂꯤꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯎꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯎꯅꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯗꯨꯜꯗꯣ ꯀꯥꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯊꯦꯡꯕꯗ ꯎꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯟꯅ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯗꯦ ꯀꯣ ꯄꯤꯄꯥ ꯈꯔ ꯉꯥꯡꯅꯔꯦꯀꯣ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯩꯒ ꯆꯥꯗꯅ ꯃꯁꯤꯗꯩ ꯇꯧꯅꯗꯅ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯈꯔꯗꯨꯗꯩꯗ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯈꯔ ꯂꯤꯍꯜꯂꯦ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯈꯔ ꯊꯝꯅꯔꯦ ꯀꯣ ꯊꯝꯅꯔꯦ ꯂꯥꯁꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯀꯣ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯇ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯀꯣ ꯅꯣꯏ ILP ꯄꯤꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯅꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯞꯄꯤꯡ ꯇꯧꯔꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯨꯕꯥꯛ ꯐꯨꯔꯣ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯕꯦꯠꯁꯤꯌꯔ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯣ ꯀꯌꯥ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕꯅꯣ ꯀꯌꯥꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕꯅꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ 1951 ꯕꯦꯠꯁꯤꯌꯔꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯗꯦꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ILP ꯄꯤꯔꯒ ꯌꯥꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯈꯨꯕꯥꯛ ꯐꯨꯔꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯀ꯭ꯂꯤꯞꯄꯤꯡ ꯇꯧꯔꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁꯂꯤ ꯃꯗꯨꯗꯩ ꯎꯁꯜꯂꯒ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯕꯨꯗꯤ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ILP ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ILP ꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯤꯔꯤꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯤꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯒꯣꯁ ꯇꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯍꯧ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯄꯣꯟꯊꯥ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯁꯨ ꯁꯤ ꯈꯟꯅꯔꯦ ꯁꯤ ꯄꯤꯔꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠꯅꯤꯀꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯒꯣꯁ ꯇꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯇꯧꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯜꯂꯣꯏ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯇꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ